ljudi, danas jedan kratki klip. Šta ćemo raditi danas? Znači mijenjamo ove dugme od ventilacije na BMW E90 ili E91, sasvim isto. Izlizali se, naručili smo zamjenske pa ćemo ih promijeniti, pa ćemo pokazati kako najbrže i najlakše zamijeniti. Cijepo vrlo laka, jednostavna ugradnja, princip isti za sve BMW nove generacije, dakle E90, E91, E87, ne znam, F10 i tako. Od alata treba će vam ova kukica ili neki manji minušrav ciger, dakle samo je zavučete ovdje ispod i povučete i to spada. Cijep je isti i za ovo gore dugme, dakle samo povučete blago i ona bi trebalo tako da spadne bez problema. Dakle, prelazimo na ovo dugme od klimatizacije gdje se uključuje klima. Također, jako jednostavno s tim da se ona izvlači i to je to. Korak je ugradnja zamjensku dugme koje sam naručio sa AliExpressa. Dakle, vrlo lako jednostavno se uklapa. I za ovo dugme od pojačavanja i smanjivanja ventilacije, s tim zapamtite, znači ovaj manji ventilator ide lijevo, a veći desno. I to je to, ništa, na kraju vraćate ovu dole, znači lasnicu zaštitnu, što je već najzanimljivija zašto tačno služi. Znači pazite samo da dobro nalegne i to je to. Idemo sada testirati da vidimo šta smo napravili. Palimo BMW. Da vidimo šta smo radili. Znači auto je upaljeno, ovo dugme od klimatizacije bi trebalo da svijetli. Da li radi pojačavanje i smanjivanje ventilacije, sad ćemo da vidimo. Odlično. To je to. Ništa, zapratite nas za još korisnih savjeta. Pozdrav!